Dhansari Youth Association atumpen notebook distribution jai mek kedeng pon. Ingdeng thongker raisi langbong dingpi patua klamalong Karbi riso nimso rongaje kibi ponje din pherangke tumpen kahomridam. All Adivasi Students Association of Assam Diopani Regional Committee tumpen chipatropi ponsi nithoma pharman football ki pathu kapaman pon. Apramsi Nordic Karbi life kilang arado anpan kardom pajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merlin indika tharpi. Tadi pini prime jam Abirta tonpen arjiponik tha. Dhansari Youth Association atumpen notebook distribution jai mek kedeng pon. Patumi pre narke party Dhansari constituency ke parlo habjan Rup Singh Hansia rong along DYA pen notebook distribution jai mek kedeng pon. Lason si Dhansari Youth Association amaipu Thengklong rongpi konjung bang Harsing rongpi lapen arisang hotum pen cepatropi ponsi lo charli aso martuma phan notebook kiron pon. Labangso kiron pon school ke parlo pon lake Chakainala LP School, Upper Habjan ME School, Lapen, Vopong Timung Arong, Langpho Trok Ar School, Charlie Bomaso Martu Mapansi, Ron Pon, Pusi Maipu, Thengklong, Rongpi Penthan, Pachini Pon. Lapen Lasonsi, DYA Pen Kedam Tangar Ni Sitame, Lo Charlie Osamartu Mapan, Drugs Mate, Raki Kicho Hormu Pen, Kachipahe Logia Pan, Awareness Sitame, Padopon. Lapen nonakai arta kabe pen penan ke do piso ke ena puthak mate child marriage chaputhak sitame awareness program dopon bom pusi pherangkyang no nang thandun lapu pherangke tum karju ke thak pon ke daldali high school along kaching hon Karbi along Thomas Council CM Dr. Pilram Ronghang lapen education ya Richard tok biaphan DYA pen sitame kachuning ri pado ponsi daldali high school puthot higher secondary school anke upgrade ponje phan matha pon po pen nilitum DYA pen sitame ninga klong kachoro pajir pon athe isi ahawar kaching thornang ji plotangte ke thek akenang sot Dhansaria sonason constituency ke difu pen ake lopik constituency laputakali lasinilitum lapuson Karbi Anglong Thomas Council pen nangki pi pajir pon ke ninging sampik pusi DYA maipu Thengklong rongpi pen pherangke thengno nang ninjedun. Dhansari Youth Association hin pen media korte atmafan choropar piglo nalitum chepaduk pen Upper Habjan Rup Singh Hanse arong along pini nang tum sitame nilitum program long na chitong na poditum ninga klong pen nalitum aphan choropon lo pini nilitum Dhansari Youth Association hin pen education awareness kam notebook distribution program Upper Habjan Rup Singh Hanse arong along nilitum nang bilo labangso arong along ka cover lake Chakainala LP School Upper Habjan ME School Upper Habjan LP School lapen Vopong Timung la Longpho Long Trok a School pen Chepangrum sipini tum dak Hanse Rup Singh Hanse a hem atikubalong nilitum labangso notebook erona jai mek deng panlo lanchot kali a parents tum same pini nang chitong dun labangso awareness along nilitum along osomara tum han koson si lo chelang nang ji koson si chepang thir nang ji lapen quality education ke pedagogy phan rong pen si pangcheng bonai punitum ke mangsi nilitum pini stame labangso jai mek deng panlo lapen nilitum along stame media tum same nang chitong dun do lapen nilitum pini datle lapuson lasona jai mek deng kali ke dam tanga ning kan men stame nitum education awareness abang ke nitum claim bom along tina school Dhansari ar lo along nitum claim bom bang bom lo lasi pini ke dakanang letang lo labang so education awareness along nilitum ke chithan pon ke drugs hormu mate drugs ki chuche de jialam raki ki chuche de jialam samay chithan pon la peno somar tum phan arta domu chora tum phan ke child married aputhak samay nitum chithan pon non nilitum council along sitame quality education of han kaching hon honorable Richard Tokbi alangli ke claim ke dam along me pick thegen long si nilitum sitame ningarong pick pen kurwang thu pojir pen nilitum same alang long rong ajo pen nitum cherab dun aphan pangcheng pon lo la pen claim pon bom lo lasi Dhansari arlo ke papi huplang difu town pen ke kilometer tebok het lo
heart of Karbi Anglong di Futown pen Dhansari constituency ke tebok het lo stame lo ke chalang hinas monon ba akapre ke development hinos tame ke pa phido pigla la suppose nilitum Dhansari Youth Association pen stame development anat stame ke long je phan la pen education quality education stame ke develop thek je phan sinitum la bang so jai mek nitum klembom dambom angbom lasi pini ke dakan stame nitum nang lela lasi non ke bang jilang stame nitum kele damde dolang lason si Kovibir LP school lapen ke lower habjan lapen Samson Singh T school lapen ke dolduli Dhansari arlo anat stame nitum ke claim ke dam ponji phansi nitum chithik ponding lo kardom to nang le nangkar judun alam mepi galam lo nitum dolduli hawara phan mathasi education em aphan la pen itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang phansam itum memorandum pipen dolduli high school along upgrade mate provincialize je phan non hala dak itum karjulong ateng pelotangte higher secondary sitame ala dak to ponpo lake nilitum memorandum la pen kaike ma Tuliram han kahang kaning ridam kachuning ridam pensi laso fruit bang nitum long lo posi nitum chala khapon Karbi Anglong Difu Pen for the Brongpa Report, Nordisk Karbi Live. Tang tenuna don thua Abirta arjoik tha. Ingdeng thongkya raisi langbong dingpi patua klamalong Karbi riso nimso rongaje kibi ponje dim pherangkya tumpen kahomridam. Lakhain koi singhasan habar langbong ding pi patua klamalong ta ingdeng thongke raisi habar Karbi riso nimso rongaje farman jepate ahong jai la pen terang boha phan pharwang bongpen phan troke brapo anke chun ponlo pusi tirikam chunbang artist terang ahin pen than pachini pon lason si bangso habar Karbi riso nimso rongaje langbong ding piak along klamalong piningan ningkan ke thom ke choklo lasi pining ke project aliralon ki pipon je phan sidame sikdang ponlo Halapu singason jodal committee mai phu jiten rong hanga hin pen pherangke thengno nangka thanuna tengke bangso rongaje ni thama pharmana phansi thik ponlo preni phai ko raisi pen inkora pliansi hok ponlo lapen terang krepo anaphai chitong ponji lapen tarik inkora phli ki jutsia joke lunkan amalin doji puta nang bachini don nikan suri hi rang ka raga thoma pharman deng thongke raisi Habar Karbi riso nimso rongaje non niltum singason junahin pen cicik cedang pon ibomlo tapen kedam tangason thak si pining le thoso tame ladak nilitum kahumri ateng pen pulorangte kripli ba krip ho ayunit kacetong ni si nilitum ning ke pondo lapen non unit atum stame rehearsal changponi pomlo lapen non nilitum pini che theklong ateng lo lorangte ladak tirika mamai ahin pen kabor ipon ajoine praya kam kichun pon thek ponong lasi nilitum ningthe pining lethos tame mateng deng thongke braisi sitame mesen pen pachun pon unji pusi nilitum ningke pondolo kasi nilitum asingason jun sitame kapre ka habar atumason nilitum lada sitame mesin pen kaci pate pon longi kote mesin pen lain deng thongke braisi sitame pacun ponunji nilitum boli pon bomlo la pen ningje te pon thep la indeng thongke braisi bangke nilitum kaci pate arni bangke ni thoman si pathik poneglo ke chengsi la ke terang tum han mane unit tum han ke deng la bangke nitum koi raisi ani tilia por baji hini pen si cheng ponek po la pen inkora hini pen mange kacepati cheng ponek po la pen inkora pli abangke netum kacepati pajut ponek po la pen rada mai pi do ponek pit po la pen ajo por bangke hodak Rangsina sarpo lunkana malin sinitum pathik poneglo Manjapen Momita Timung report Nordisk Karbi Live. Tang tenuna don thua Abirta arjoik tha. All
All Adivasi Students Association of Assam Diopani Regional Committee atum pen che patropi pon si nithoma pharman football ke pathu kapaman pon. Lakhain ko rapli Diopani constituency ke parlo Santipur number bagan mini stadium along All Adivasi Students Association of Assam Diopani Regional Committee along Maipu Asis Lakhra Chunbang Jackson Sarkar pen Sports Secretary Sankar Sahu atum chapatra piponsi Priya Cheklo Nipainar kepen pangcheng ponsi nithama pharman football ke pathu ke paman pon. Ahok football ke pathu ke ok pran phanta ke misen angthek do antot kalisi football ke pathu penta ongdung ari soi jaga tumke job mate borengang hoi stami chipalong idunlo lasi non ovi kimia tum sitame mobile games pathu jot kalisi football ke pathu an sosesi ninghang nangjilang lapen football ke pathu phan RDP nangji lapen puta All Adivasi Student Association of Assam Diopani Regional Committee Maipu Asis Lakhra Penthan Pachini Pon. অসম আদিবাসী যি ছাত্ৰ সন্থা যি বিশেষ আমাৰ দেওপানী সমষ্টি ৰিজনেল কমিটি মই ধন্যবাদ আৰু যি বিশেষ যি আমি ইয়াতে মিলি কিনে যি অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আৰু যি বিশেষ ল'ৰাৰ কাৰণে আজি আমি খেলখন পাতিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় আমাৰ এইটো বিচাৰ আৰু বিশেষ আমাৰ যি সহায় কৰিছে মদত কৰিছে পৰামৰ্শ দিছে আমাৰ 24 নং দেওপানীৰ সমষ্টিৰ যি বিশেষ আমাৰ সৰ্বন কুমাৰ তেলেঙা ডাঙৰীয়া আমাৰ MSc তেখেতকো খুবেই ধন্যবাদ আৰু আমাক অহা দিনবিলাকতো আমাক খুবেই আমাক সহায় কৰে আৰু আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু বাঢ়িবৰ কাৰণে আমাক উৎসাহ কৰে এই কাৰণে খুবেই ধন্যবাদ আৰু খুবেই মই ইয়াতে যিমানে উপস্থিত আছে সবে খেলি আছে আপোনালোকে দেখিছে তেখেতকো বহুতে ধন্যবাদ আৰু যি আমাৰ আশিস লাকৰাও আছে আৰু লগতে আমি সবে মিলি কিনে যি অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল যি হেৰিটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আৰু অলপ আগতে আপোনালোকে শুনিবলৈ পালে তো এইটো কাৰণে মই বিশেষকৈ নকওঁ আৰু ইমানে কয় খুবে আৰু যিমানে ইয়াতে সহায় সুযোগ হৈছে সকলোকে ধন্যবাদ আজি যে নি কাৰ্বি লাইভ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ নি কাৰ্বি লাইভ চেনেলক বিশেষ আজি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা দেওপানী আঞ্চলিক সমিতি হৈ আমি বাম্পাৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এখন ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে লাহৰিজান পৰা আমাৰ বগিজান লৈকে আমাৰ টিমবিলাক আহিছে আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা বৰপথাৰ পাবজান FC এনেকা বহুতেই আমাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ্ছবিলাক যিমান উঠি অহা আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে আছে সবেজন জয়েন কৰিছিলে আৰু আমাৰ মাজত এতিয়া বৰ্তমান খেল আৰম্ভ হৈ চলি আছে ফাইনেলখন আমি কালিৰ ভিতৰত আমি ফাইনেলখন খেলাই দিবলৈ আমি মানে কমিটিৰ লগত সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ বহুতে ভাল লাগিলে আমাৰ টিমবিলাকৰ কাৰণে এক ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে এক বিশেষ অনুৰোধ আছে এনেকাই স্পৰ্টত আহক আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো আমাৰ বিশেষ বহুত আমাৰ হেল্প পাইছোঁ আমাৰ MSc ছাৰ আমাৰ 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ সৰ্বন তেলেঙা তেখেতকো মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কি আজি আমাৰ যেতিয়া ফাইনেলটো হ'ব তেতিয়াহে MSc ছাৰক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব Staff reporter Govind Kiso report Nordic Karbi Live. Tang deputy prime time Abirta lapuan se kang toniklo kadu kabi phanta kurwang thu lapen to me thakme.